tuan rumah. Bapak Sehudin, Ibu Roya, Bapaknya Memai, Yayang. Enggol khususnya, aku pepada rumah hari tuan rumah. Nok kasnipan, rangga demplon, gemblang mayang. Oh iya. Kakak senang apisan, pengen uriban. Lambene Aku Bang Ocin, sing dia makasih. Serengat, rasa kedanan, Joni kaya gitu. Waya. Wong Raja Singa. Aku Bang Ocin, sing dua Bekasi. Awawak Jayadi. Mama tidak sing dua Bekasi. Bibi Wahyu sing Putri dua Bekasi. Adiono Kustono. Nok kasnipan, jare wong makan jaka bodol. Tapi jare reak, manise kaya dodol. Kulite putih, sawo mateng. Nok kasnipan, kakangnya gemen. Nok kasnipan, rangga demplon, gemblem mayeng. Bang Ocin, sing dua Bekasi. Mama tidak sing dua Tuan rumah, Bapak Sehudin, Ibu Roya, Anggon Susi. Bapaknya Memai. Aku Bang Ocin, sing dua Bekasi. Bang Ocin, Yakin, sing dua Bekasi. Aku Bang Ocin, Mama Tina, Bang Ocin, sing dua Bekasi. Bang Ocin, Mama Tina, Bang Ocin, sing dua Bekasi. Mama Tina, Bang Ocin, sing dua Bekasi. Matur nuwun Bang Ocin. Namun gelap kami Apa ceh? numpak kuda hampir taka batu. Apa sih? Senang pada gembira. Urip anda seneng hati benda di dodon. Bang Ocin. No kasih pen jare wong makan jaka bodoh. Susi sing dua Tapi Bekasi. jare reak manise kaya dodon. Bibi Wahyu, Nokia, Putih silang iya. Hajun Bero. Rasa kedanan ayah ngedep. Anggo mas pengantin dari pengantin. No kasih pen rangga demplon gemblem mayang. Bang Ocin sing dua Bekasi. Anggo bapaknya Arya Kamandanu. Mama Tina, Papai Danang, Papai Sidi, Papai Bria. siapa si Alena? Aku ajak gue. Anggo mas pengantin dari pengantin. Terus Anggo yang punya wilayah. Bang Ocin. Susi sing dua Bekasi. Bapaknya Memai. Hei, Lamun gelem kawin apa ceh? arep kawulan Oh iya, ngundang kiai sing endi? desa Rambatan. Kiai suwet. Kiai ne cilik iwak. Kiai sing compreng Bang Ocin. Wong Raja Singa, wong Raja. Mama tidak sing dua Lamun gelem kawin Apa sih? numpak kuda Oh iya, sambil taka batu. apa ceh? Senang pada gembira. Urip anda seneng Anggo Bang Ocin. kasih benda Sing di dua Bekasi. dodon. Bapak tuan rumah Bang Ocin. no kasih pen jare wong Anggo Bang Ocin. ada tebot Anggo Bang Ocin. tapi jare reang Bang Ocin matur kesuwun. kaya dodon kulite putih Mama tidak. sawo mateng Ayang. rasa kedanan ayah di dalam. Waya. Anggo Mama tidak. Yang punya wilayah. Bang Ocin. Nok Susi sing dua Bekasi. No kasih pen rangga demplon Nokia. gembleng mayang.
pisan Kanggo mimewahi. pengen ulibar Oh iya. tambene abang manggis rengat rasa kedanan saya di teman Kanggo bapak tuan rumah, ibu tuan rumah. kasipan rada demlon jemblemaya Stop! colok pada ini setan kok Sirak sing beli pertama. beli petai leban TCR Bakal wong anteg wong dudu sekop. apa kuning sendok kopi Sendok kopi bisa punya apa di stop. oh stop Nah. oke Top kali top galaga top stop. oh, top kali top galaga top sekop Oh, colok sirah bocah beli kena diwarai. ya priwet Mulane bakal ngomong itu dilangkan tangan setan. tangan deleng datang ada gacir ku Dilangkan ki. ya priwet Top gali top galaga top stop. oh ya top kali top galaga top stop Nah. ini kayak perciram larat koplok tasi mati maning Ya sirai lagi apa sih tak? ya kan ini lagi apa ngakak baik kayak wong si bidunya Ah, bakal wong kemuyuk tentunya lagi seneng sirah. aduh Kayak Bang Ocin kah? Kuno. Wong sugi sawah, Sawah. sugi beras pari. beras pari angger bakal mati mah Kayak sirah. apa sih Sirah boro-boro duit. Toli. Rambut lah kasih jajan. Walah jus teru Priwen. apa mulanya ndak sampai gundul Iya. kenang pikiran cari dia mah Mikiri apa? mikiri langit lah kasakane Iya. nah Woi, oi hari langit mau raja dipikir maning. ya watir Bagianlah kasakane kemasan kebrugak. watir geburgi odong mencret Sing iya. ih Siapa kidang? wong edan Wong edan sih. ya ini siapa sih Setan sih lagi. dudu wong edan dudu setan Budak. apa sih Bagian kayang kainin ke panglima. astaga aku lupa ingatan lupa daratan lupa pikiran iya panglima Panglima. kita nih pang papat ih Sila papat kita siapa nak? sila mapang grup pak ada pantas ganang buat dan nama pendekar Apa kuno? bocah pendek sering nyakar Wesi. Oh, woi siapa? wong edan Mana ngedan? kok aja salah tanggap Priwen. maksudnya makun ku wong wetan Yang ngomong sing mau sing wetan kono. wetan Berarti sing Semarang ya. Semarang makaduan kono Oh, sada mene. Paling brebes. berbes pilih Sing Bekasi tunggale Pangujim. aduh kalesan karpe dewek baik Apa sih budak? kasih mangulon kono Ya sirane wetan de. mene wetan cotet mboke mawe bapak di setan Oh, ngecek kan. Hari beli ngecep di kayak kunci. olah Hari beli ngecep di kayak kunci. olah yakin olah Disangkan anak setan. wis lala wis Lara ketipu cebola. lala dia nala cipta Udah disini bener itu. Aja ngaku wis lala wis Aja ngecep baik. Bilang gila ini ayo sira. jangan akan turun dah biu Budak ya. Jora dibeli lala udah bengel Goblok sirak i. lala bengel Ya mulane sirak i bakal diware atasan kudu sing nurut. iya burut Nurut. Burut. daslem Beli kena jogrek. olah Beli kena tukar. Olah. Ngerti. sirah kiputune dasti Oh, war-warai ku set. olah Hari diwarai lawan baik sira kia. olah Semaur manuk baik sira kia. manuk ke sing malu semau Beli kelingan waktu semana. waktu kapan kun Lagi pengen sira pengen orang dia kerjaan. oh Saking wis kerja oleh siapa? oleh sirah Sira aja. anu oleh dika ya Dikapisan. apa Si sopan sampean. oh ya oleh mang tarka anu oleh anu perkara Sampean. ya oleh sampean Nah. Oleh kita. iya oleh sampean Umah kali kebuke baik. Wis doyo ngalor doyo ngidul. Iya. Sekinu main ira wis bagus oleh siapa? oleh sirah Ayo nak sira maning. oleh siapa sih Oleh sampean. iya oleh kelampean Oh. anu oleh sampean Nah. iya ora Oleh kita. iya 5 tahun budaan. Hari jagat udan bakal turun ringkuk banyak kayak kucing cilik. ya iya benar Sekin sira wis duwe rabi oleh siapa? oleh sirah Oh, sira maning. anu oleh sampean iya Sampean. oleh iya sampean iya ora iya Oleh kita. iya Tekan rabi ngira metang oleh siapa? oleh sampean Wah. Budak. titi pada wajah je Bakar binira matang oleh sira dewek. Priwen. patir ka kita makari nuwakakan baik Ya dak kuda pemacak apa? bibitane kana di untuk aku ye Sik.
Ari blinge jeblik kaya kon sira kaya. Ola. Kalau saya bocah edan. Enak ada di wong edan lah kapan jadi bebas. Wah wis sinting sira mah. Enak ada di wong senting mangane warung ora bayar. Ugane sira sing edan. Ari konon. Kita sing bener ae bayari bae. Allah Mas Bullo, masalah buat Allah. Oh yang salah banget. Apakah kita harus bilang wo gitu? Oh gak usah. Ya udah enggak usah medal odong-odong lagi. Oh, nabrak sila. Jangan ceker mencuri. Odong-odong maning. Ola. Odong-odong maning. Maaf dong. Odong-odong maning. Ola. Jotos. Jotos. Budak ya. Ih, Di. sampai gila. Siapa yang dalam kita gila? Gila. Yung kita ni dewek, kakaca dewek, yang dalam rai dewek, ku gila dewek. Ya. Yang gila ya pantas. Apa sih? Yang sira marahin kayak blakutak menteh. Saking belakutak bantebe sih gak rai reak. Ya pada ku Ya setan. sama. Ada. Sama. Ada. Pada. Sama. Astaga, biong anak kentasiman, wah gaplak-gaplak pencuri. Aja gawe nafsu baik. Ola. Harga naisun Ya coba. pira. Apa ada pirak? Ya cari pendihargai pira. Maksudnya hormat tanah. Hormati hak asasi manusia. Nah. Wong patut dihormati, wong patut disegani, Nah. wong patut dibela, Iya. wong patut dihargai. Iya. Nah, wong gede Wong pangkate, gedean. wong gede kehormatane, gede wibawae, Iya. gede burute, Ah, Ngecek Kang, gede ngecek. apa nih? gede durute, Nurut tak burut? Nurut. Nurut tak burut? Nurut. Burut tak nurut? burut. Ayo. Yo tarka di, Siapa? wong anak tarka, Edi ya duningan. wong ya anak tarka je. Sira beli weruh budak. Anak siapa sih? Bagian kakek bapakne arane Adi. Oh, wis diganti. Sing bagus. Oh ya Adi Prahara Kang. Adi Prahara kayak bintang film bae. Duduk. Ya duduk nih. Adi Wijaya. Adi Wijaya kan toko mas bae. Duduk maning. Ya lain. Adi Bing Slamet. Adi Bin Slamet kan bintang sinetron po. Ya siran Adi siapa? Adi neketek. Ngecek Kang. Ngecek. Olah kong. Budak. Olah dong. Indana adina ketek semena ketek sepira. Ya kok ketek semono. Wow. Bocah ki Ya, siapa? Kang Bewok. Duduk. Siapa sih? Beli weruh ini Kang. Iya Karang Getas. Oh, Ki Ageng Karanggetas. Wah, bakal Ki Ageng Karanggetas liwat warung tutup. Ya iya ningan. Bakal liwat Ki Ageng Karanggetas. Tutup kabeh. Kun ku saking padang hormati. Hormati apa? Anak antar kami hormati. Oh saking padang aja nih. Majanya apa tukang odong-odong bejajih nih? Hari kun warung bisa ditutup kenapa? Watir ditangi maning. Ngecek. Aduh neman. Disangka kita itu utang apa sih? Ora anu nama yau. Waduh pelitunya ada pirang-pirang hinang. Ya anu nama yau ora kelingan yau ora kelingan. Bapak tuan rumah gaweru. Priwen, Cek? Dunyane ku pating telekek. Iya. Dunyane. Di Ageng Cangkir apa? Di Ageng Karang Getas. Ki Ageng Karanggetas ku Pating dunyane telekek. pating telekek. Ning galeng-galeng. Ning sawah-sawah, ning empang-empang. Kuda dunya apa? Dunya luwian yakin. Oh saking akeh. Saking pirang-pirange. Anak maning beli kuno nang. Dunyane ar. Iya. Ana sing garing, ana sing telan, Iya, terus? ana sing ngecebrak. Kuda dunya apa sih budak? Dunya luwian. Oh luyanan dunya. Dunya dulu dunya. Saking pirang-pirang ya Saking nang. pirang-pirange saking beli kewajahane. Anak maning beli nang. Ih, dunyane berbagai macam bentuk. Priwen jenang. Ana sing ringkel, Iya. ana sing selonjor, ana sing lancip. Iya. Bakal kesenggol ka mingset man. Dunya apa sih budak? Dunya luwian. Dunya luyan. Dunya luwian. Saking akeh ya. Saking pirang-pirange. Anak maning beli dunia Anak maning dunia sampai permisi. Hah? Blung klear. Blung klear. Dunya apa sih dak? Dunia luwian saking beli kewadahannya. Beli kewadahan. Oh, kun ku saking sesek dumpel ya. Saking sesek dumpelnya kayak pasir madet. Kun ku anak maning beli dunia nang. Ih, dunia nih anak sing ning dalan-dalan. Dunia tengah-tengah jalan. Tengah-tengah jalan. Sira lagi apa? Dunia nih lagi jentul. Baik, yen lagi jentul ku jentul. Terus priwe baik. menang? Kita nih ninggange lagi nunggang motor. Iya terus. Nunggang motor santai beli sewaya-waya jalan 3.000. Ah. Ya mantap apa 5.000 manis sambroli Kun cingko. musikanane bae, yakin sungguh mati aku jadi penasaran sampai mati di gawe ning penjara. Ya maksa ya wong mati gang pasar. Jati nih singkanane bae. Udah 3.000 bae. 3.000. Jalannya motor. Jalane motor beli sewaya-waya 3.000 santer. Dunia anak lindas. Dunyane kelindes ar. Saking sira telombe. Lomba priwen maning. Motor ku anak klakson harus budak. Ora ina. Iya.
Di klakson beli burung. Priwen. Di klakson mah di klakson. Klakson munine. Duli. Sirana kagok. Kagok. Priwen. Kita dikunci. Ya Pak Cia. Aduh. Dunia ada kelindas ya. Sudah terus. Patim blarat tuh nang. Blarat. Karena ngapa beli cawoti nang. Cowok tiapane wong tembelek. Gece. Tiwas dirokak. Orang-orang yakin. Dunia belaratan bukan isu apa. Beli. Disangka dunia ada Bang Icun. Ya. Belarat. Beli wur tebelak. Ngisin akan. Ya. Klektore begesing rusak ke 40. Oh lah iya klektore be sing rusak 40. Orang siraku. Sing rusak ke bae 40-an. Sing bener nang. Ora gablek-gablek aja. Odong-odong bedang dan maning dangdan. Siraki. Jodi maning. Imani. Ki Ageng Cangkrung. Iya Ki Ageng Cangkrung. Ki Ageng Karang Getas. Iya Ki Ageng Karang Getas. Anak gue Ki Ageng Cangkrung. Iya anak gue Ki Ageng Cangkrung. Ki Ageng Karang Getas. Ki Ageng Karang Getas tahun 2018. Dia lah maning duwe. Iya. Duwean. Dan Duwe duen apa? kapal. Beli Due motor. orang. Mobil. Beli Dua sepur. orang. Harga sir dua apa? Sing anjlok-anjlokan kan. Apa kuno? Ih sing trambol. Trampolin. Iya kan ada. Siraki. Baru beli siraki. Weru. Ki Ageng Karang Getas. Ki Ageng Karang Getas. Ah. Budak ya. Wong ana aklak-aklak bayo nganti. Ya jadi gentak Ya nang. kayane ngaklak-aklak be ambune sampai tekan kene. Bukan dua penyakit jantung mati. Mati harapan modar, harapan nyusul camin ya lo. Oh, sirah mengabe badru matiku ya. Apa sih? Nggak ada warisan barang mah. Warisan apa? Odong-odong doyok. Oh, ngecek kan. Siraki jeblit tok ya. Oh iya dia lawan gue tuku trampolin ora. Trampolin biayain de temen. Ide. Odong-odong badru ngepur. Dudu trampolin. Apa? Oh, ompol guling. Guling. Ora kati. Menengah. Oh, Tampak raide sih. cerai. Apa? Sage. Oh, Oh, si kilet candak masa kena sawan bakal buntuk dah. Ucak ngece bae uri Oh, ya. ya. Dilalai udan gila kagledeke. Olah. Beli gelem nyamper pucak kunci. Ora bae tulung gledek. Aja teka-teka ya sambar tukang odong-odong be. oh, ngelawan Ya pasti nak bae. dewe kayak iya aja yang beli. Arang ngece beli dok-dok. Oh la. Yang ditripis tarko. Oh, Lala. Gila-gila sih, Lagi. Nyemengit Lala tur. bakal lara sirane. Wis. Apa? Wis kita mau wis orang mangkat cukup kita mau wis. arben di Wis sirane. lala bengel goblok temenan. Teplak bae ditarka sampai klomo. Encong bang ujem cang-cangan bayangane. Cang dah kita ada ku ketek. Bakal anu di lepning botol bae sirah. Botol dah kita ada kucing. Yang sirah makai jem tomang. Saking cinta mangai sing gaya reang. Ya padha ku setan. Sama setan. Ada. Sama. Sama. Arep apa? Didi. Wis rai kayak tower. Oh, hari mau oyok enak bae nih kan. Ora bakal beli kayak tower kayak lencok. Ayo apa maning dang? Anakku rai kayak gorong-gorong. Budak. Oh. Tau li sirah kiwani aja karo buta cilik bae nang. Alah, cilik-cilik apane? Cilik soten kini kedelenge. Wis cilik mairah. Ya ada salah. Golongan cari wah weh. Awak bebocah rai matua. Yo. Pos wiki lala pos tangan cendek. Gede Lo nih, Mo. lah dati dah salam suruat. Oh, I rabatana. Rawatan. Woi! Wah. Dong ngeres membuka aneh. Menang. Wow. oh, setan ngono. Wow. Ayo nang terus nang. Iya ora. Disangka kena topeng monyet tapi dibedang. Oh, yo kan bebeda periang. Karep menang beli sirah ki. Ya ampun kakang kajigotas. Karang getas. Ya karang getas. Ya karang getas. Karang medel. Oh, Model raide Ya enggak? getasku medel ora. Oh konon. Ya iso. Ki Ageng Nah. Karang medel. oh, gara-gara budak man Dudu menikah. medel bari gabudel. Model raide enggak? Medel anu. Cok meneng sih. Wes ya kita beli bodoh-bodoh yakin. Apa sirane? Lala goblok. Ya bakal harus sirane menang setan. Sebenarnya menang ya kurang menang beku. Anakan iwak cilik. Apa? Suruat. Dia duduk dengan. Anakan iwak cilik. Duduk. Anaknya siapa? Bakal bokere yang arane Desi. Oh ya Desi saruat. Setan kuno. Ora. Sirah ki garep menang beli sih. Wes Cokot kuping ya sirah. di katison. Menengah. Los.
Bakal sirah beli menang-menang kita mancing-mancing wis gak. Lah, Lawan. bari gak salah mancing. Le aja. Bapak tuan rumah aja dibayar ka tukang odong-odong. Woi, Wah, lu kenapa arpan mancing lagi? mangkat sing esuk sampai kudanan bokong terus kebes gorang dorok klasa. Ya, kenapa lu arpan mancing lagi? Siapa beli dibayar menengan cowok. Alah. Gak makan temen sih akhirnya ya. Gak makan temen sih Ya, akhirnya. Oh, budak ya. Wah, ngor berari ya. Lagi sewot di sirah. Udah. Ora kok. Ucakinya mengicu aja ini. Iya, Ayah ayu bae pegatan. Ah, pegatan. Yung dalang nyemang ngeja ayu bae pegatan. Kunya kapan kawin deh? Yang bu kawin ma tahun maning burung tahun maning. Hira mampu payu rapi bu beli. Sa bodoh sih ngomongnya gambu. Macam maning manusia. Ah, Kuntilanak kebudayan bu beli karo sirahku. apa maning reang, apa maning bocah wadon, yang bu temen banci gandu. Karena menang beli sirah ki. Beli. Jajali karo mobil gandengan sirah. Tolong, mobil gelandengan. Meneta beli sih ya. Aja. Menengah. Halos. Karep ngomong apa sirah wak? Duduk konon Kang. Sebenarnya aku lagi beli mengerti nih tujuannya sampean Ya iki Kang. iya. Hari sampean ngejak isu sebaturan tekan mrene. Maksudnya apa sih sebenarnya Kang? Ngomong karo isun Terus Kang. ngomong ah. Wak, Nggih kula Kang. lancak kabeh para kiagang. Ah. Leres Kang. Hari sebenarnya isu niki lagi putak sairing. Oh, Pusing sedelemak. ari diarani salah apa gelem begini. Ya beneran ah beli. Ya artinya kasih tepat kalau sasaran ngomongku. Sasaran Masa ya biji. putek siring. Ya wong pusing kah? Baka putekku sedelemak. Pusing seiring gitu loh. Oh konon ya. Nah begitu bro. Oke coy. Halo bro cok. Sirah. Anak bro anak cok goblok. Aja disambung tak. Dia nak sambung bocah pegot-pegotan. Iya. Nah. Sebenarnya isu iki lagi pusing sedelemak. Putak sairing. Salah baik. Apa sih putak? Pusing seiring. Putek sedelemak. Ini maning. Konon. Ya iya. Iya. Bang lima kudu diwuruki baik. Sebenarnya isu niki lagi sairing. Bano odong-odong kayak kempes. Cara sirah kau budak. Upanana pusingnya aja seiring baik. Baka seiring ku bane kempes. Bisa pacar kita baik kah? Dosa jaya ngalai sing blesake dah. Ya sih biasa aku ngalai. Kita mau ora blesak ora apa nemen. Oh, ada bayang itu nah. Ih, bieng. Wis raika curut. Oh. Sengit bae. Hari moyok enak baik. Enak bae lo kaplok-kaplok bae yo kan. Mending si raine bagus. Aja bagus lang ngerang malai raiku kaya Aliando. Iya. Wah, Nebelak kan nyengor-nyengor beri. Aliando. 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 Budak. Menengati maning. Si Roma beli kayak Aliando. Kayak apa? Kayak Leoncom. Ora bae gak sampean kayak Sule. Oh, ngelawan batu liga Ya kau. kon kare. Asli maning. Duh, sira Yo, ganti nganggo cekris setan. Keris ngono. Bu enak ke cekris. Gen ki mangkenen wak ya. Priben Kang. Isun lagi pusing. Sebab apa? Lagi waktu mau Isun ditugas ning Kakang Ki Ageng Cangkrung. Oh. Iya iya Kang, weruh. Kakang Ki Ageng Cangkrung kan lagi pengen jadi bupati. Iya Kang. Nah, supaya bisa dodoki wilayah Dermayu, Hah? jadi bupati ana yang Dermayu, Hah? kudu bisa nggawa atanapi duweni pusaka cakra wudaksana. Oh, Nah, isu ki dikongkon nyolong. Iya, kudu wak. terus. kok nolong je. Iya, Iya. mung sing tak watire, Priben Kang. sing tak melangi Kakang Ki Ageng Cangkrung iku salah paham. Maksudnya sampean priben? Ya isu kan beli berhasil. Iya iya. Olo. Hari padahal isu ki wis mancing nih. Alah, wati. Pendopo. Pendopo istana Dermayu. Terus anak beli gue aku Kang. Gladi-gladi pusaka kurku langka. Odo. Ya, Iya, iya. sing tak wadere Kakang Ki Ageng Cangkrung melang isu niku blinjalanaken tugase. Odo. Go. Kin Makang. Ya, Jare menurut pendapat kula kin Makang. Kari diterangaken bae apa sing terjadi ya. Nah, bener. Andainya Kakang Cangkrung murka jadi tanggung bareng-bareng Kang. Olo, beli kang jamaah. siraku beli gelem. Ngomong temen gak masa belai bareng-bareng mah. Ada pantas gak rezeki bareng-bareng po. Sira mah pengen rezekine bae. Ayah doli, siapa wonge masa belai
Blai rezeki bareng-bareng mah blai ini. Bocah. Apa sih odok-odok? Lawan bae sih. Ya kayaan nih Blai je bareng-bareng. Ya maksudnya tolong saksenana. Hari yang sini mah oke-oke saja. Yen isun ikut tas jalanan tugas. Oh, jalan Tapi gas. ning kanan aku langka. Langka gas. Singkaran gasek Ya jalan jalanakan gas. Sira aku pintai diri. Dudu sekop. Lola ngambek maning sekop. Krungu beli sebudak. Krungu. Tugas. Tugas. Ngerti beli cong. Ngerti. Apa? Patuh kelawan tegas. Pinter Ya bocah. pinter sekolah beli kasiran nyakop pasir. Ayo lah terus nah. Ora. Cok cepet bae sira mah Oh, aja. Kelas kang belok soalnya mas sendale. Ya ada temen kader bokong aku wis belok. Ora bae kok tepok. Ye wak. Barang anu isun ke janjine dinagihin. Olo sira. Bakal pertemuan ning kene karo Kakang Ki Ageng Cangkrung. Un wis pasti bakal tekam rene kudu kang. Lebakun. Kin ki kaya-kaya mungkin wis waktune lan saate Iya, Kakang Ki Ageng Cangkrung bakal teka mene nagi janji. Laka meneh. Ana. Kok layap-layap ya? Ndi. Wah. Oh, suarane aku. Yon. Non. Yen kawan kedatangane Kakang Ki Ageng Cangkrung kudu disambut karo Dangdutan. Wah, budak. Ya dangdutan di. Wong tua kan anang. Weruh sampai sekarang bocah. Anak pantas ya karo gamelan. Gamelane ku lagi pada kepok. Ya saanane be budak. Ya kah? karo Jepang. Gondroge gak pada baik. Pleng Langka nih kan. wis pada turu. Iya kok. Sanane Sanane je. ayo nang dihormati. Ayo. Cak ayo. Setekane Apa Kakang yo? Ki Ageng Cangkrung. Ya ayo. Ayo makan. Coba makan je ayo. Ayo. Sanane. Nah, aya kono bener. Waya. Iya ningan terus nah. Aduh. Lah. Wes. Hop. Lah. Sira kepriwe cinta? Yai jare kok di musiki. Yang bu musik gua apa gajah bae. Ya priwe tolingan dok. Yo broli. Deleng-deleng nang ya. Sing tekai ki sapa? Ci. Lah sing tekaku betul. Ari ngarani padu bae. Yo ani kabeh ka betul je. Cukup nang nyuruduk rai dira. Ya iku sih. Didelengaken beli sih. Weruh. Baru beli. Weruh. Siapa? Ci. Kakang Ki Ageng Cangkrung. Nah, maksudnya begono. Pegono mata kira koak. Ya iya ya Kang Cangkrung. Ya wong kiyen. Kuwonku sing Sing- paling bangkuk. Bakung ada Kuwan di wong bangkuk tua ya mah. kuku bangkuk. Sira ki Apa sih? untung beli kerungu sira. Ada temen Mas Kerung bakok soten hari ngadeg. ngadep. Hari turu mah lempeng kuno. Ora gak soten hari di platuk. Di plastik sira. Ora bae. Parang, Siapa sih? rang, Ada. Wah, Kalau sen wong wis tua, peteng pendelengan. Kang, Todokaken. mau dodok akan. Anak kakaji bongas kono. Todokaken sira anak budak. Itu. Krong, Cangkrung. Iya Cangkrung bae. Ya toli siapa sih nguarane Cangkrung? Kakang. Iya Kakang. Kakang Ki Ageng Cangkrung. Kuwen kukuno. Anaknya kaji bongas. sirah Buton. isuwe temen karang. Lah ika buto tantowi kuno. Buto tantowi kiki, buto tantowi. Iya. Bocah blendotku anaknya Karwi. Anak-anak kaji. Oh iya warga kaji. Iya. Kaji bongas ya. Iya. Kaji bongas. Iya. Suruh beli kaji bongas. Ya, weruh Bakal tinggal. bokong ringas. Di Ku mending mana bohong ringas. ada konon. Sira bakal sajen ringas. Di mana ada sajen orang mendak-mendak sajen. Paling selolongan sih kudu. Sirah ki kaji. Iku kaji sih. Jangkung kuno. Sirah si siapa? Ada. Si jangkung kamsek.
Kang Chef. Jangan cari ekspres beli. Pucaki. Kamset. Jangkung ya. Nah, Ian buto tantowi. budot. Buto tantowi. Butot. Butot ikut kantor. Ya boleh. Aja dia Ya ngomong iya. akan. Mater gak biasa di kantor. Yen ki. Ya iya. Oh, kantor agama. Duduk. Oh, kantor polisi. Beli. Hari konon kantor apa? Remuk. Yo. Orang. Pisan kuga. Beli. Orang. Kang. Sama Rio. Baru beli. Sama Rio. Pernah kan di kantor? Ayo. Ada apa? Wes pernah di kantor narik gedang anakan gedang Ngomongnya pribadi. ikut kantor. Pucaki. Baru beli. Masih kenal? Masih mengenal kan? Kelingan beli. Kelingan beli lagi peristiwa ning lamaran tarung. Sing narik-narik kedang. Narik anakan gedang ikut kantor. Iya. Bocah Ya, sampe dengel. kita wong. Ratem. Lah duduk ratem ambok tuane reang. Ratem sing ngarani rai kurai temiku tembelek. Dadi we rai nek iki tembelek. Yo sira mau beli kaya 16 kan lepo. Joni. Kelingan kan? Joni kiri Kang. Joni lagi bon 1000 perak bloli kan. Ayo. Sirane bocah iku nang apa? Wis jari dia kan belanja di ponakan. Ya mbum belanja di ponakan masa ya saya perak mah. Ya pengen mas 1000 ku gede. Ya iya gede. Barang kau lah aja. Darang anu pribadi. Ayo. Kira Joni. Ya Joni Krung. Lupa sih laki. Ya iya beli kagak cangkrung. Kang. Kakang. Kangkrung. Kakang Ya kangkrung. Apa kuno? Ya kakang cangkrung beli. Iya. Bener. Iya. Ayo siapa yo? Ayo siapa ki? Ayo siapa kenal beli? Si Caki. Secaki. Iya kini sencaki sirane bakal buntung. Orang baik bakal buntung jedok lo. Iya ninggang lagi numpak jakungan. Ayah Padma negara ya. Ih satuan. Kancil. Satuan orang rani kancil. Oh iya kanjil. Deh. Kanjil. Kalian yang Masih Siapa yo? kalian beli Kang. Kalian beli. Lagi nyokop bareng. Nyokop bareng. Berbuat betul kira ini. Waduh, lagi apa Arlen dia ngerajek. Bluru itare kakan pada beli beres ngerajek. Blang glotak. Bluru lah kapasire mo. Wes. Sekope dilawan kagawan ning mobil. Pinganan sering bon. Ya iya. Sekopet diwenak-wenak ning mobil kosong. Kalian beli Kang. Kalian beli jentul ning sor kedong-dong di rumah ular. Ayo lah terus Kang. Wes dah saking ngenteni mobil pasir ora. Rahasia aja dibuka. Umbar temenku mama derga profesi. Masa ya dalang ana sing nyakop ana sing Weh, odok-odok. macam-macam dalang anak tukang nyekop, anak tukang nyitak tahu. Wes. Ada tukang odok-odok, tukang nyitak tahu, kita ngane gak cakram lu. Wah, sira biasa remet-remet. Apa? Komputer apa? Ngerebet-rebet tahu bosok ya iya. Nyemengi temen sih ya. Orang kan? Hari ini profesinya apa? Prosio paling produksi gede. Apa paling kuno? gede? Dua ini produk. Produk. Baru beli. Bedak. Gelas aqua. Iya kau, Jokoti. Tukang luru bodol lah Nah narane. iya golongan kurut. Tunang guru-guru kisindra. Orang kok. Ya Apa produk sih? gedean. Ngomong apa? Ora sun dua produk ora sampean. Dua produk. Dua produk. Dua perusahaan. Perusahaan sehari-harinya. Perusahaan. Iya, perusahaan melenet. Melenet botol aqua. Pucaki. Ya iya. Bilang apa-apa. Iya, melenet gelas aqua kan. Wes kah, macam-macam. Hari ketas mendi. Lah, semono ning ngadepan hari kunci. Kunku karang ketak duduk ini keke. Iki kula Kang. Kudu todok kena bae kudu. Sampean mayang tua buru-buru bae dadi beli katon ning Iya. woko. Oh iya ketas. Nggih. Hari wong wis tuwa iku umpul-umpul jar karman mah. Iya, umpul-umpul supaya muka aja ya. Ora. Umpul-umpul donya. Le ora. Hari konon ngumpula kenapa? Ora. Ngumpula kenapa? Pendi.
Lawon. Toli klasa. Kuwi gapsoke mati apa sih? Yang gake ora. Ampun. Buat harapan nyusul. Lawan. Nusul siapa? Ya batur. Ora dibiong. Oh, terus. Ya sampai ya disusul yang mak saya ning kene bae mah. Heeh. Coklat udanan nggih kula Kang. Barang Nggih. getas. Ya jadi petal-petal Kang. Angel dipekut-pekut ban. Karang kertas. Karang getas kono. Si lagi ngerti beli karang getas. Setitik sedang arti. Bakal sila bakal jadi pangkat ning Dermayugo. Nggih. Aduh karpet Sila bakal tak dadekaken camat. Oh, camat ya calon mati. Yo dadekna camat ya. Calon mati ora camat mah. Sirape mana? Ora baik kok dadekna camat ya. Pegawai pejabat. Yo, nah pantes ke pejabat. Ya iya. Ku mah camat ya. Titele camat. Heeh. Iya Boleh beli. kintele camat. Iya. Heeh, kintele camat iya. Wakil camat. Oh, camat. Iya. Ini wakil Bakal sila comot. tukang cecomot. Nah, yakin. Dadi Kang. bakal sirane dadi camat kitane pasti dadi bupati. Nggih. Oh kari modare be dari bupati. Aran ngecep itu untuk Wis artine beli pantes teman karo ngukur karo wandane. Ceki. Bupati ku mosok kari modare be udah. Yang udah di bupati main temen. Ya kayane kita nendeleng beli Tegal. Ya jadi akan beli. Ya kayane. Siapa sih ngomong Ampun kuatir digawe Siapa kantor bae. ngomong jangan? Ora ya. Ya ora tolong aja digawe ning kantor ya. Iki. Nafsu mah gede. Beli. Garap dirintik karo Kang. Ora. Ditinggalin. Wis sampean aja nafsu bae. Yo ori nafsu ora kena dibendung. Wong tua-tua ke masih. Aja bebel baik. Beli silakan. Ngomong baik. Ora yang beb. Trongo. Beli. Tinggalin. Sira tak dadekaken kemit. Oh, ora mau wis bagian ora wis dadi kemit maning Wis wis. menang apa sing penting ira Ya, kena pangkat. Ya. Ah, bocah ki. Los. Orde nak salah terima nek. Bu teman kah? Kami anak buah aku Nggih Kang. bakal naik pangkat ya. Lamun sampean jadi bupati. Namun kita sing dadi bupati, Nggih. silap dadi polmak. Para demang ya Kang. Para demang ya. Cita-citane sampean sangat mulia. Junjung harga diri sun sing maune bawahan dadine kulaku naik pangkat. Naik Sing pangkat. maune isun meneng ning desa. Dadine ana ning kota. Kulaku tak dukung cita-citane sampean ku Kang. Belajar ya. Iya. Belajar ning kota ya. Nggih. Belajar dadi wong gede ya. Leres. Aja sira ning sawah bae. Iya. Iya Kang iya. Sakien berhasil dulu. Jadi sampean duweni cita-cita pengen jadi bupati, tapi kelawan syarat sampean kudu duweni pusaka cakra budaksana ya. Ya jelas. Singarane dadi pangkat iku dadi panggede kudu duweni keagungan. Kudu duwe keagungan. Agem-agem. Salah sewijining benda. Agem-agem. Benda pusaka. Benda pusaka. Sudah gila. Wong Yuan tua. desek paning desek dari beli gila kok. Sira ko yang gila-gila di peyak. beli bodoh-bodohan ini Kang. Ya kayane maning mene. Ya ben aja di pinter gulune sira. Cuman maning wedi. Nah kena itu, nah kena. Ora gadi maning. Tarik Ora kok. tangan akan modal Ya maning. akan Ada bae No. maning. Tangi menehnya. Nah, tungtun ya. Nah. tangi. Yo tita. Ditarik jagian. Tita. Aduh. Wah dialog pisan. Waya nemen sira ki ya. Ke teman. Aduh. Menek Kang. Lagi paling jelok tok kabeh sing kita. Dok titi. Aja pada ngeceh ning kita sira. Ya Raikmun bibitnya makhluk Kang. Ora, Kang. Kodok sira. Idi aja. Kang. Nun. Sedurunge kula njaluk maaf ning sampean ya. Nah.
Dudu bae kula kublin jalanaken tugas. Heeh. Lagi waktu mau sampean nugasaken kula kongkon nyolong pusaka pepundene wong Dermayu. Hari kudu ngomong isun wis manjing ning pendopo Kang. Wis manjing. Wis manjing. Iya. Kaberan. Kagawa beli. Kok dengan kok Kang? Pusaka di brenek kena. Bisa mancing apa? Sebab Bisa mancing apaan? Hari jejaluk nyerotok bae. Ya date wong kun mah. Pingonan rabi nang jero pegatan bae. Mulane dilawani dagang bakso sampai putune kecemplung. Ayo. Beli. Bocah Iya ora. Kang meneh Kang. Sebenarnya kula wis manjing ning sejero pendopo Dermayu. Nglate pusaka sing dipengen disampean. iya. Ternyata pusakanya kula angka Kang. Karemu digagal. Langka beriwene. Langka ning genae. Ning gedung jimat. Nggih. Langka gedung jimat Dermayu ku Kang pendopo. Ning mesum. Oh, Doklet. kon golongan Subadra kana. Museum Kang. Nah, Oh, musuh. jejak. Oh, mo Si Yum. Museum. Turina. Wah. Anak Kantung Indonesia. Yang iya. Museum Kang. Nah, gedung museum. Museum. Dadi kula ku ora berhasil Kang. Orang. Ning mesum langka. Maning-maning mesum. Museum. Sing mesum maraine bocah iki. Orang baik iki, Mas. Iya. Oh iya cuman iki. Oh, Iya. Dadi ning mesum. museum. Nggih. Dadi priwen kene Kang sampean ki masih pengen dadi bupati Blen Ayo. ayo ko. Dadi lamun Lanjut, pusaka Le. beli Kok dengan kegawa. Kang kumis sadam lenter iku mengdumur dibeneri. Padahal kumis tempelanmu. Tempelan priwen nek. Ya catokan. Wong kumis bener. Cicak ini. Kayak buntutnya curut. Iya. Ini. Karang Nggih Kang. lamun sira gagal masih ana sing tekan dalaken. Anake kita jaka sumbon. Priwen cek. Soke ini. Tingko dengir Kang. Tinggal Kang. Ini Sampai mana? pantes. Go pantes beli. Kumis kanggo dolanan. Tekaning wira permodang jugot yeku gada sapu jagat. Sampean beli woro ya Kang. Beru. Ceritane anak kesampean sumbonku. Hah. Kang kempuh. Jaka sumpun ke mati burip. Bu mati burip nih kan. Sebab waktu semana anaknya sampean jaka sumpun berjuang kanggo sampean. Oh. Nglatih pusaka cakra budak canaya. Gada sapu jagat. Sabu jagat. Iya. Ternyata ketemu karo sesepuh Dermayu ku Kang. Adu tanding. Ternyata kalah. Oh kalah. Sekin kabur bubarane. Bo kenang. Anak kita kabur. Iya. Kurang ajar anaknya kita kabur kenang siapa Bu temen. Konang wira permoda Kang. Nah wira kenang wira. Wira permoda. Wira permoda. Wira permoda. Aja ini kene. Mana wira permoda kana. Lagi sewot. Ya bisa buat beli mana Pucak iki kenal lagi sewot temen. Aja niki. Pucak kentung maning sih. Aja di. Nyemok ngejual sih. Jadi kenang wira. Hoi. Lala. Wah, karpe dewe. Ada mani. Wira Wah, pengen ngedrip kan. Jerman jadi lu. Pengen ngedrip. Ayo. Terus pengen dalang. Mengkel temen reang ya. Iya, ayo. Saking Isor kejagan wira kadang. permoda dikejar ya. Iya, ayo kejar. Saking kita Rasa sakit hati. main Ayo Kang. Ayo. Sampai Permisi Bapak tuan rumah bisa nababa. Selamat tinggal Bang Ocem. Sampai berjumpa maning.